hvala što ste me danas sačekali. Ja nemam čarobni štapić i ne mogu da rešim sve probleme odjednom i ovde ih ima sigurno mnogo. Ako pogledate Beograd, u Beogradu se danas živi bolje nego što se živilo pre 10 godina. Da li treba da uradimo dodatno da ljudi bolje žive? Da. Postoje političari u našoj zemlji koji misle da ovde žive građani drugog reda. Beograd je grad svih ljudi, bez obzira koje su vere, koje su nacionalnosti, kakvog su materijalnog stanja i gde žive. Sad ću otići u jednu porodicu čija se deca bave sportom. Dobar dan. Izvoli. Se sviđa? Da. Izvoli. Ovo je Zlatna. Bravo. 2 puta beogradski pobjednik. Bravo. Uradit ćemo cijelu ovu Voranješku već, kompletno. Bravo. Evo zajedno sa mojim prijateljom Skenderom i sa Dejanom, danas sam ovde u Marinkovoj bari. Dobit će dečje igralište i dobit će normalan pritisak vode kao i svi ostali. Beograd pobeđuje.